Kinong Sam khaw ration ka jala habo ka shatri jang ka Seng Meghalaya Fair Price Shop Dealers Association kilapan pau ya ka jingsa umdum halor ka jingsha sa spon jang ki kat tu kat ne kinong sam khaw tang na ka daw ba ki bayo jingmen toy kim sham la pendap ya ka EKYC pat kom ju ru halor ka jingyo duna u khaw wala ki la pha e ki kerteng jang ki bayo jingmen toy ling ba ka machine EPOS Habakran Shakila Patai Kubor, Kakong Sara Linda Karluki, Secretary Meghalaya Fair Price Dealers Association, Bad Uba Ediction Karmule, Unong Sam Khaw Ration na Riboy, Bad Kiway Pat Kibana Ki District Repair, Kila Sngolingo, Halor Kane Kajingja. Secretary Association Kalay Thuru, Halo Kajingyo Subsidy Kabaya Pair na Kawika District Shakaway Pat, Kalaong Bakat Kum Kajing Pun Jangiba Sam Khaw, Kilaya Thu Baka Subsidy Kam Long Yaringkat, Henry Kakupur Pat Bakidan Pat Kibayo Kat Kum Balapha Daka Sokar Pedeng, Ling Bakatanat Supply Jaka Sokar Jala. Wala kalaong baka Sokar Pedeng Kalale Bha Habaya David Kajing Sam Khaw But I root out. Khaw lai ubade grade A Henry kinong sam khaw ki bedang ma de ki babun ki jing A habaya dai bat ki jing yo yu khaw ka secretary ka le thu ba ki dan kinong sam khaw ration haba ki thab ki kerteng hapo ki EPOS kombashi spangut Henry da poi u khaw yo tang sau pho kwintal ka bamut tang pra pho berni kumta kala lingo ba shanu pat u khaw ubasa uja Habaya thu babaro ki basam khaw ha ki jala ki ladan mulumala kombasan hajar ngut ka secretary ka association kala kinturu e ki basam khaw bade ban kali banya bhai ki subsidy na ba ka sarkar ka ashis pa prophotik ka shikwintal katba na kalyang upa addiction kharmule ule thu e ki jingja shaka than riphoi district ha ka baw la sha saspan tang na ka daw ba ki bayo bentoy kim pendap ne kim shimle EKYC padma jing e ka jingsha pando khaw Ulapan pauru ba wala ka office deputy commissioner riphai supply ka penduk khawi ki bomle EKYC ula solingo apat ba ki kerteng hapo ki EPOS machine ki ne be kumju taka ba ai nuksaru e ki jingja hala ka jong ka yeng kasam kumta ki ni kinong yalam ka association ki la karpa de baro kinong sam khaw hajala ban wan shaka jingialang ka bade ka sining kong ha ka khat ar tarik unai lur araja apun riu ha ka por khat oi beje step State Convention Center Shillong ban penpawi kijing e hakaba kinong yalam jong ko All India Federation of Fair Price Dealers kin dan ban batai bat ban ngap ya kijing e joki Sarangka khaki bersama abo Lucia Government FPS dealers jong ki all Meghalaya Association te handi ni dan lang barok ki districts repair kinong itkam Iki 8 pintu ya lade ni. Mengenai komunitas ini na nomor 1 bagi menjadi sekretari juga asosiasi nomor 1 di nasional di WhatsApp moi. Ada na Pundro Sandi na Rambai. Itu sekretari juga di asosiasi. Ngadai direction na kasno mausen bat na bat mo FPS dealers jom kamau section jom kali police Ni ka jigi kedua jenis penka press club mentah bangta ka lomba ka jingialang lang jom ka ni ka core committee jom ka FPS dealers all Meghalaya FPS dealers kalarai da core committee ban perlong ya kanika FPS meet haka khatar tarik banai September hapo state convention hall Shillong te kani kalong kacing yawer kacing ya khatlang ya baro ki FPS dealers jongka state Meghalaya baro kuwe ki district repair kumbang ilaya kenduk ki district ki dealers baro jong ki district repair Kentup ya Jintia, Riboy, West Khas Hills, Garu Hills, te niawer syakaniga meeting ke banlong khat tarik September ketika first meet jong ki FPS dealers association te hamne banwan I chief guest de general secretary jong ka all India Federation ide Biswa Bahar Basu te hangni nga kerpat jor baro ya ki dealers
hang ni findawan kin sa ya snow ya ka jing ya ki kinu ki problems ki ba ki dealers jongi jo ka state Meghalaya jongi ki kendu ki jing ki ba fair te hang ni naka all India federation but north east president but kinong kit kam jo ka north east kinwan banyadan lang hakani ka meeting ke jongi but hang ni fiksa syai ba fiksa sutu ba kumno ba kila ban pensyai ya ka jing ya ka jing shon jo ka jing tengkuk kam ke jongi ki dealers hakani ka state Meghalaya jongi kata mo kumba pikali de ka jing ile ka long ba khamat ningkong ka kumba ilai hakan news kumtu mo haka khatsan tarik June ka ba yadai shwa ya ka subsidi kata de ko ka jing ka ningkong ki ba sakut hang hangkai de ka ba ar de ke long ka ba yadai regarding ka ba yadai KYC ki don baki KYC ki bam lek KYC ki don baki ki dealers ki syak suspend no kum hari boy district ti kum kani gi don ka syak umdum mo ngintep ten rei lengba kini ki jing ki ba ki ting khu gila ban ra ha tu ka meeting bangin ya share bangin ya tai ka ba ki la ban sol na kalyang jong ka all India federation bekin ashu ya ke chishai halor ke jing jong ki dealers undi ta ka state jong ba ka all India ki ma da la ke jong ki jing dia nanti sipun ki ru kumanta kita ki dealers di Papua yang keleng ki districts bakher even Shagaru Hills ki dang yang ba like kumanta ni ki post machine ni thap kuma shis pangut ki beneficiaries nrai khaw ki poi kuto 40 kwintal tamo long kuma prapo paket te kamun kabasa sheu ja sheu dong kata ko ngal ki dealers kebangi ngimat ki phone yang phone call te nata shibun ki ba ki dealers ki sham jike shisha hadu menta ba sosen shisha ngale chano kendong keleng ki mat adu ki mat ba ki tip ya mo ya sedang kaput ki nom tip nrai lengba ka jing pet syai ke jongi lengba ka ni ka lada ki wana ka ni ka meeting pada kan long ka jing syai ba syai ba ki ba ka jing yo jumentoi ki nangta kum ke subsidi la skat kum ke so jonga kaya banai September kila palai du banai September tambang amtep ya kata long let's say mo masyu yo jitip ya kata adu September de kupta kata dia apa ini na baru ki district ni kadang question ni kadi even man hakani ada wan Delhi yang ni don meeting anti Delhi regarding by dia ka all India federation dengan question yang secretary yang tu orang apa kidon ki district jongi baki suspension angni ini ba sya suspension for River district lai banai sya suspend bom le KYC tingi ku ha no ka jishai na ka state government kadon kanu no ka notification bakin ai sya dealers but any dealers ki bam le ya KYC ka bot kin suspend dia kata ngam yo jitwa ban ngam yo jitte tingi ku apakah government kan percaya ni la ni ka government badan borom kan percaya ni mo kan ai nganu no ka notification te like kumna ka central government nimyo jishai rumta te habang kali of secretary jongi chako ka all India ru kata on you it depends on the states only kamu ni hap kali ka states te hadu mentani patshai kata ndre ka ba menta ka ba long ningkong tu ka ba ki majin e ba dengan River district ka bangsos ba ki sya suspend ki dan lai banai sya suspend te kata ki majin e long kalau according pada ka jibnia juki ngimla ban batai kata amga jikli yang ya kata ni nom judge ya kata but sometimes happen one khaw pas dia tinggal return la kata kala kam don jike bangin return ina dosni Kemudian kita kita pasang baik 4 km itu. kata ka shong haki ka start jiki bitrai ni imla ban juba beki imla ban ni so usdi khaw te kila ban ong ya ki beneficiaries of book in sepen high kota ke kalau ini nhìn keren banyak Indonesia, kadang kecil sisa, kadang balong apa jom kasan je macam mana, nama apa, yo lagi Shakiri district di Nimtep ya kata, kadang balong apa di Boy district, kumni kalau, nado jom banyak match, jom senang, apa ni, ya ini ki beneficiary, ki bawang lemla atau dek, lainnya ki bawang priang balik. Ekiwati, kamu nak kalian coba disease planning po, kantam mga bagay na riboy, ki laban po yung ki klam aisyu. Then kalian pagkacoba ng mga bawang mapupunta, bayaw tao batang ng ibo siya. Nakalian coba talang maglamyo ay kacintem, bagi po siya ay katkong kaota coba, nga
ngayon sahaja kacauan ngayon sahaja beliau sebab sahaja ban nasa adino masih ngayon kita sahaja life sebab kilo ini punta ngayon ayo kan berubat tampak jom kita kibalik KYC kalau tang kita kiba ngayon sa tang kita ni haja life sebab ini jom kan te ubat tampak nata yang kibon le KYC te ngantip na kalian office bagi klub ISO sa media as dealers dengan tip maki kibo sa let's say mo yo let's say kita tanap po bedam jom hospital dia kata tangma kakun kecik tipat bagi yo na po DC office supply bagi dia yang kedua iki bagi kali ke ha kabari dai batata bayo khao cho kini ki pat ba mo man chuo kito ki bon palle ya ka KYC hatu pibu se teki om ba nakaliang chogi mentah ko ipai ba kuncu ki kubur jam para komunikasi Meghalaya ba ya ki pom dia ka KYC ni tapu te nakaliang ko chama nadon tangkap taman ya ka chom nama kumbamani ki MDF jong kali pai iklan yo dia jo ka jong kito ki bon ya ka KYC andai na ko taki ki district ti nakaliang chama yo chim pos mesin kapatai yang kau yang pos state central tengah bagi dang yo bagi dang la yo dia pat haka pos kapatai yang kat ko mansuman yang sa ta ka we ka isu kapatai na kayi jongan ni don sang bat na kayi jongan yo pat si satang lai na mali nei pat pan na kla te yo satang si pa pa ki we lai na kayi jongi yo satang lai mo ni don sang yo satang lai nam ta ki ki bom le ki lama kan ba ha ko trong pe pos machine pa kidang kadang peni kumba ka chulong ni ha ki ni po ni sen ki bala lai na ba ka peni ba ni dang la ban yo ba ki peni ba ni dang yo ka ni tang ka ngai na kan pa chu ni yo shu ma kat kum ka center ki chong ni kat kum ka district ki chong ni chong ka ri pai district de ki panchayat ba na po DC supply ba ki mashu ya ukha ya na ta cho ki bom le ki ni khot ni bare ni para dinas para utuh subha ban yang koir ti ban wan knang ha kane meeting ka ban long ha khat ar tarik jom plai bandai ha po state convention ka pat iki baron para dinas subha ban yang koir mesin kia bani koir ti kenapa ini shipun kucing saya ha betul sini tentang kulish